Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Kakita ti sangapulo aribo a pisos iti shoulder bag mo. Anya sa nga 10,000 a pisos nga ibagbagam? Hoy, Mang Rocco, di mo amo tilawlawatan. Adda kwarta, kat iso tinggatang ko kadagitoy. Ha? What? At a kwarta. Tasyak tinang ikabil iti kwarta iti bag mo, ma'am. Masya lang ngamin kan ka. Yan di mo mat ngamin awatin tanyaman nga ited ko. Iso ngayon libas ko lang ngayon karga iti bag. Ken. Agyaman na. Tayo naramat mo ti kwarta ngayon ted ko, Ma'am Angeli. Ha? Ipulong ka ni Mami. Ah, Tupod nga si katinang ikabil iti kwarta iti bag ko. Ipulong ka nga rod ka ni Mami. Ma'am Angeli, no ibagam dahi takin ni Madam, sigurado nga ungtan ka. Ha? Siyempre, maamuan na ngay naramat mo ti kwarta. Adi mo man la dinamat, no asino tinang ikabil iti bag mo. Anya? Sana ko nasabsabali iti dayto a mansyon, Ma'am Angeli. Nabayaga ko nagpapaay kas driver. Iso kasla kabsak ka. Panangisakit lang tar aramidag, Ma'am Angeli. Iso ano anyaman ti ited o ni parabor ko kun. Awatam ko malatan. Tas ipupuso mo ti panangitad ko kadakita. Ay, Ulitek, Ma'am Angeli. No mamuhan ni mamam ti may papan iti dayto. Sigurado asikamat lati ungtan. Isaksakit ka, Ma'am Angeli. Iso asekreto ta kumalatan ti may papan iti dayto yung abana. Angeli, anyamat day ta suot mon. Naging pis day ta naitis mo. naitis nga rod? Kan oray mat na kayo? Naing-ing pispay mat nga adayo day ta naitis yu angam siya. No agbado ka iti kasta. Di kan romromwar iti silid mo. Agpupok kan iti silid mo. Di ka agmarang mang akasta. Sa anak pa'y nga rod ang makaturog. Ingka nga rod sukatan day ta suot mo. Kas ka lamang gargari iti kasta asuot mo. Asino ti gargariyam ditoy? Nila kay Malyong, wano ni Rocco. Ha? Ha? Anyamot kan ti pagkitkitaan nyo kanyak nga anak yo? Kaslaklag bibisin iti lalaki. Apay nga rod akasta ti isusuot mo, Angeli. Sigod mo ta kastoy ti pa nagsusuot ko, Mami. Nabayagan na kastoy. Ngam itala si taranda. Ha! Ingkakit di sukatan day ta. No di mo kayat ti agsukat. Agpupok ka iti silid mo. Madam Ariela, rumwar kayo kaday? Wen, apay panjang. Ay, mabalin ka diti makisarita kada kayo. Uray sumagmamanula amin utos. Mala, ibagamon no anya day ta, tagdardarasak. Eh, agpakpakaasi ak, madam. Numabalin, uray ag-stay out ak kumapaylaan. Anya? Apay aya atunggal agsao ka, si kapanyang kat pakada ti ibagbagam. Ay, pasensya kayon, madam. Uray itala abulan. Oh, makaamo ka! Ngam ne, surutem ti husto nga oras sa panagtrabahom dito mansyon. Kandi ka agpanayon iti sweldom. Ay, saan, madam? Kuang amin. Sige. Di mon ibaga ti rason. Awan bibiyang ko. Basta ti oras ti trabahong kisurutan. Naawatam. Uwan, madam. Nagmayat a talaga tirik na ti kastoy abiyag.
Maipapaskon ti agsuot iti kakastoy. Nakatupisak. Sakon tumatla pinarabawan iti nakaing-ingpis at tupper. Saan nga min akayat day di Luisito nga agsuotak iti kastoy idi? Isu nga itatawanan. Ipapaskon. Siyak, tisang kakita dagiti tao ditoy. Dagiti daduma, ammo da siyak yakin kukwa, iti daytoy a resort. Dagiti matdaduma, sang-sanga ililaan. Isu asaan dak nga amam mo. Agpagnaaklat ta ditoy. Iparadak ti kinapintas ko. Presko ti angin amalangap ko. Marelax ti bagi kan panunot ko. Dakkel ti birok daytoy a resort. Taado dagiti turista nga umay ditoy. Talo a naglalawa a swimming pool. Kan talo mat a para kadagiti ubing. Napintas nga min ti lokasyon na. Isu nga ado dagiti umay a turista. Napalawlawan iti dadakkel a bantay. Sa dapay lanalawa a karayan a matantan nawagan iti baba. Agpagnaaklat ta, ngamjak agnigos. Iparadak ti kagatgatang ko at tupis ko. Ken, ti sabong-sabungan a naging pis at tupper ko. Ala, mangan tayo, tatang. Kanin tayo amin nga inorder ko. Dagiti paborito yung ti inorder ko. Nagadubat ti inorder mon anak kaway nawa. Wen, agpapas tayo amangan. Kastoy la awagas ti banding tayo. Iso nga ipapas tayo, ah. Di kay madanagan, tatang. Tapasig a healthy food dagiti inorder ko. Kung na siguro dagiti sana magama mo ka deta, boyfriend na. Abay, di ka babaen. Nga mga no ibagati tao nga danubium alakay akas kanyak anak ko. Ay na, ilay bagbagayo, tatang. Bayan nyo asawon dati kayat da. Basta naragsakak no kastoy a makapagkuyog tayo. Maki-boyfriend kang aminan na. Tapno at dakad kadwam. Wino kadit mo, anak ko. Baybayan yung ta-boyfriend, tatang. Kanya, awan plano, mama kinobyaw. Mapanan titawin mo, anak ko. Ay sus, di mon urayan niya ag 40, wino ag 50 titawin mo. Sakan tumakinobyaw. Awan ton pasig ton niya ubeng dagiti babaro no ko Manjak, tatang. Mabuti nga. Anya kabuteng mo nga, anak ko. Basta, jak kaya ti maitulad ka dagiti gagayim ko. Anya? Tanda ni amin agagayim ko kat linuko dagiti nagbalin anobyo da. Ha? Isa ang mabutangak, tatang. Amangan no maitulad akadakwada. Iso abay-bay anyan dayta. Uray tanda kayo mat-akadi-date ko, tatang. Sa bagay magkiti, anak ko. Angeli, imanihuan na. Mapanta ijay san pabling. Pasya rin ta tinalawa a kapagayan ijay. Di mangro ako nga, mami. Nasakit tingipan na. Pambaritis mat dadya driver. Di yung pala aming sukatan. Angeli, saan nakas ka rin nga aramidan ti ibagbagam. Nagagat ni Rocco. Samutla sumadot tay jay, nukas jay nga darikrik na. Nagdagsan ti darak iti dadya tao. Agrobwat kakit din, tagbiyahitan.
Kamusta dagiti mula, apagay? Nasaya at madam. Bantayam dagiti bilit amang ibibos iti dawa ti pagay, ha? Ay, wen, Madam Mariela. Masapul nga ado ti maapit tayo. O, kat, kumusta mo't ti padanom? Medyo bimasit nga rod, madam. Okay pa imot kit di Nasaya at nga rod no kasta. O, agbantay ka anaimbag, Marino, ha? Bantayam dagiti mula. Tanubasit ti maapit. Sukatan kan akatalag ko ditoy. Ha? O sige, saan kami ngagbayag? Naidagas kami laeng. Mabati ka manan, Marino. Itulod kayo kaday, iti... Saanan? O sige. Ay, nagmayaten ay atibiyag tibak na. Pumanag na adala ay ngamang pasya-pasyar ka dagiti sa likwada. Agawat laing iti kwarta ti trabaho da. Ken mangmandar ka dagiti kaskanyak at tao da. Mami, adaman damagat? Di ka ungat ha? Anya dayta, Angeli. Sigurado kayo ha? Sanda kaungtan? Anya nga min dayta aya. Awan ka din plano yung makiasawa manan, Mami? Anya. Si kakit timot. Anyang nakakatkatawa iti dinamag ko, Mami? Hakwa. Kaslan nakikiak iti dayta damag mo, iha. Ha? O, syempre, ubing pa ito'y mamim, Angeli. Saan mailibak? Nga ado pa'y matladag iti mapatalyaw kanyag. Tamayat pa'y matla ti suksukog ti pamagig. Kana napintasak mat nga inam. Iso nga adulat ta dagiti agrayo kanyag, iha. Ha? No kasta? Ada agar-aran kada kayo? Ado, Angeli. Sino da? Apay nga awan man lati uray may sa amang sarungkar kada kayo iji balay? Mabainda asong marungkar ija mansyon. Iso nga iti Facebook ti pagdatdatunan da kanya. Ha? Sino da? Naamamukla ida iti FB, Angeli. Awan pa'y tinakitak iti personal. Aganad kayo? Tado itan ti scam akakasta. Tauray boyfriend wenno girlfriend itan kat adon ti scam. Kwartaan da lang dagiti partners da. Sadan tumat la itarayan ida. Saan? Siyak pa'y ti kunam, iha. Nasirib to'y inam. Mariknamot kat, no napod no, no saan ti may sa alalaki. No kasta? Awan pa'y inaklon nyo kadagiti agdatdaton kada kayo? Oh, nag-iisap kayo manan. No komentak pa'y laang tita, iha. Ha? Change topic tan, Angeli, iha. Awan maramid Ag-Facebook man pailaang dito cellphone ka. Kapay nga taadinak matla i-confirman ni Madam Ariela. Nabaybayagan nga in-friend request ka. Ngam dinak pala in-confirm. Pati ti messenger. Dinak i-accept. Kapalay ko pa'y. Amok pa'y. Ngam dinak man la i-accept pa'y. I-search ko man ang tainagan na. Oray saan ko friend. Ta makitak matla dagiti ipupos na no ko. Ariela. Daytoy. Ay nawaw.
Ay nawawa talaga. Nagipos ni Madam Ariela iti picture na. Ay nawawa. Ay, yaks. Nakatupes. Indisplay naman hindi ka kaslatruso alupuna. Ay, unay kat ator di rusok ni Madam Ariela. Talaga appealing sexy na ito nga amok Na. Simurat pa iti uso na kita tutubaw. Nakawake. Uri lang piwis nga gisam-isam dito. Ako namlantay agkisiwan na kaldeng. Pakawanan na kapaw. Sana nga huyaw. May bagang lagbot Yaks. Ay, ibak ko madlangan. Tablo sana ka makakasol. Ay na, pakawanin na kapaw. Ay nawawa. Tamayong? Anyat ang aramidam? Ha? Ay, kwa. Ay, nawaw. Nagsilsilpunak man baraw. Nalpas ko nga amin na trabaho. So nga ag-relaxak man met baraw. Tata? Kaano ti day off mo? Inton mamin siya nabigay. Apay ka day. Agawid ka kadimanan inton day off mo? Ay, uway. Baraw. Apay ka day. Kasla kayat ko ti sumurot ken ka ijay balayo. Anya? Mabalin ti sumurot, Tata Malyong? Mabalin baraw. Iso na lang ta ni mamam. Problema. Sigurado saan nakapalubusan da jay. Di, aglibas tamanan. Anya? Ay, saan Nakarkaraw amaong tanta no aramidin tati kasta. Taimingam ni mamam. Iranam tay naragsak. Ta ipakadam kin kuana. Sige, Tata Malyong. Apay akas la magagaran ka asumurot iti balay da Malyong, Monre. Kayat ko lang ti agpasyari jay. Ken, kayat ko makita ti anak na. Kayat ko ti makigayam. Agraraman! Ha? Apay, adamot mayat ang makigayam iti kasken ka asam samantong, Monre. No adaman mayat ang makigayam kan ka, tay padam metla asam samantong. Ha! Agraraman! Sa anak met asam samantong, Mama? Anya asaan? Samsamantong ka. Saan mo abagay ti makipulapol iti sabali at tao? Tamang ibabain ka laeng. Ibabain naklaeng. Iswadi ka rumrumwar. Dito'y laeng mansyon ti pakaikaryam. Ijay paikit di ko mental ti pakaibagayam a lugar, Monre. Mama, sa anak met abagtit. Di ka di makaawawat? Samsamantong ka, Monre. Nanaknakang pa di aso, ngamsi ka. Ha? Ambisyoso ka mat. Ha! Di mo latultuladan ni Angeli. Imala kanyak anawido. Nautak. Angamsi ka? Ha! Jak amon asino ti imal alaam. Ha! Awan pa'y sirbi ti kinataer mo a lalaki. Takawaw mati ulom. Ha! Molmolom. Apay nga ta, akanayon da nga ibaga amulmulloong ken samsamantunga. Agpadadamami ken manang Angeli. Idi awanen ni Papa. Saan dakmeten akay kayat. Apay akas jayda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga
Ag subscribe kan ta mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Ay. Malmal day manin ni Monre panyangay daw. Ay, ano? Pag ko na ang amalmalday, malyaw. Madlaw ko nga may no malmalday win no saan. Madlaw ko, babaen ti panagkanta na. Ha? Di taharden, di ayuyang na no kasta malmalday. Naimbag atawan da madam. Ungtan naman kuman, no makita na dita ngagkankanta. Wen Kakaasimot daw awel ko. Pagsasawan da iti saan amalamlamot ti asaw. No si bibiyag kumapay da desire, saan da amabalin a pagsawan iti dakes ni Monre. Ni, Na, ang sangit matan ni Monray malyaw. ay, sige, sige. Ay, panawan ka dito yan Taas daktaw awel ko. Ita lang amin ang mapadasak ti maungtan, tatamalyong, kan ti mabugkaawan. Dinak inungungtan iti ni papak. Di kan agladingi, pero palabsim latan ti anyaman amang ngigmaw. Tapno saan manan niya agsakit ti barukong mau, Monre? Naimbag kayo pa'y kininanapanyang. Uray sa andak nga anak, ngam nakasingsingpet kayo kanya. Kasla anak dakan kinipanyang, Monre. No, mabalin la ko mga ampunan kan. Ayawit kan ije balay may Monre. Ngam saan mo't ama balay? Jakmet kayat apanawan da mama, tata. Anya? Uray bugbog kawan na kan? Di mo pa'y lakayat apanawan? Saan tamamakmet. Ay, Kay kayat kulatan ni mama, kini Manang Angeli, nga uray na uyong da kanya. ay, Isudalat ta ti family. biliba ka talaga. Iti panang padakkel da iti papamkin ka, Monre. Nagsayaan, ti panagpuspusong nga anak. Kanayon idi nga ibagan ni papak, nga agsingsing petak. Jak kano tangtangsitan idakin ni mama. Kastametan ni manang ko. Monre, Sa anak kano ama kiap-apa. Ta saan anasaya at ti kasta. katwan Mike, Monre. Hangam, dahito iti bagagkin ka, Monre, No kasapulan a dipinsa am ti bagay. Aramidem! Wen? Ha? No adamang dangranken ka. Salak ni bang matibagim, Tatamalyong? Saan ka ngay sursuro ang makiapa, wen? Pang self-defense mo laing dahito yung ibagagkin ka. Natayag ka na bakit ka, Monre. No kabilin da ka matan akit sa kaam, Ha? Wen, Monre. Nagmayat tupay ti taktak dermaw. Natayag ka lang arudan. Natayag ka bay. Iso asuruam ti mang salak ni iti bagay, wen? Payam, ta isuro kan tao no adda oras ta. Ha? Anya ti isurum kanyak. Adda basit amok apang self-defense. Nakabaon. Ngam no kasapulan ni irwar ka. Aramidag, basta parakin ka, Monre. Tata? Uray basit kan nakutungak laakit kitain ti tao. Adda kabaila kasanda kabailan. Sige. Isuro naktungarod, tatamalyong. Wen, barok. Saan pa'y nga itaa? Intun addawaya, Monre. Saan na balay? Saan ka abaybayan? Aginggat addaak iti asidig mo. Jak ipalubos nga addamang dangranken ka, Monre. Ay, nawaway. Ay, na. Ay, maikawa ak maturog dito'y silid mi kinipanyang. Tasisak matan na maturog dito Ay, nag-stay out matan ni panyang. Noan niya launay nga taaya
Di pa ka kumikuman ni Panyang. Balo lang arudan. Ag may-maysan niya, ag bibiyag. Nga makumikumpay lang. Ay. Makapaikawa talaga. Diyawan kadwa na amaturaw. Uray saan kami nga gababay amaturog kindi Panyang. Nga maikawa klata. Nasingpat akad kadwa. Kan kais-istorya tayo giapat yang. Na, mapansa tituglip ko na. Makaturturog ako na. Amang pampanunod kinipanyang. Makapaikawa nga may hindi kawan nandito silid may. Nag-stay out matay. Mami, out of town tayo man. Sige. Sa dino ti kayat mo, apapanaan, Angeli. Kaya't ko ti lumangab iti presko nga angin ti baybay. O sige, day talagayam. Ipapasta ti agpasyar, iha. Ibagam no sa dino ti kayat mo, apapanan. Tapatgan ka. Angam no kwarta, sorry to tell you. But I cannot give a money for you. Anya kay maton, mami. Mabalin ka di. Di kay uman English. Ta saan nga agsusurot dagiti English yu? Apay aya, trip ko nga rod. Rombang la asurwag ti ag-English. Tasyak itan tibos. Saan aya, ano si katibos? Kat masapul analaing ka, iti amin abanag. Nagalas nga rod adanggan. Nagsakit iti lapayag ti panaging English yu. Ha! Anya kamatan, Angeli. Imbes a suportaran nak, saan taupayan nakmat? Wano, isuro nak kuma, Angeli. Ay, masadutak. Basta agpasyar tayo. Tamaburburyo ngak dito'y balay. Nagmayat at talaga ti agdigos iti baybay. Mabang-aran ti riknak. Angeli! Ikaw na yung madayo. Ang mga numalmas ka. Ito'y ka lang igit. Che! Pumanaw ka man dita! Kaunak ni Madam Mariela. Bantayan ka kano. Diyak kayat nga damang banbantay kanyak. Piling ni Mama Angeli. Tumalikod ka nga rod. Kasano mabantayan ka? No tumalikutak man. Rocco! Umay ka man ditoy! Well, Madam. Nasaya at matay na yaban ni Mami. Buisit na ita driver. Ay na. 24, 25. Ay, na. 35 amin ang sapatos ni Rocco. Ay, grabe matakinado ti sapatos dito yan. Tata Malyong, Ay, umay ka, tagmerienda tayo pa'y kadanana Panyang. sige laeng, Barok. Umuna kayo niyag merienda. Maud-udi ak taon tanay. Isimpak pa'y dagito ang kay wara sapatos ni Rocco. Agado nga min ti sapatos na. Unya raw. Sapay dagito ang kakangina sapatos dagito yan. Agsusukat ti sapatos na kay. Inal daw samat niya min agumatang iti sapatos na. Kaslabak ng dayaro ko. Ay, sige. Ay, ituloy ko to. No madamdama, ito yung aramida. Mapantangaro din nagmerienda mo, Ray. Ala, agawaam nga ikatan amin dagita, Panyang. Wan, madam. Darasam, tasaan pa'y asimbangpot ni Angeli. Wan, madam. Pilyam laang dagiti imbagak nga ikatam abadbado na. Ibasuram dagita short pan kan amin abakles abado ni Angeli. Wan, madam. Amin anakiting abado na. Ibalang mo.
Kanda gitinaitis na, ikatem amin dita kabinet na. Sige, madam. Ala, agawaam panyang. Anyat mapaspasamak ka na kayo, mami. Apay-apay na ibon lang yung matanda iti na dumakawas ko. Gumatangak to iti sa bali. Unay kayo matan. Uray ko man yung pakada yung mat ngayon mo na kanyak. Anjali, nalipatam sa matan no asino ti akin kwarta iti gatang mo kadagijay. Ha? Kwarta ti gatang mo kadagijay. Naalas dagijay nga isusuot mo. Apay, saan ka amabutang? Amangan no pagaramidan da kay ti dakas dagiti lalaki akabalay ta. Nangruna day jay alakay malyong. Bastos day jay alakay kunamsa. Anya nga ron ti isuot ko ngay. Igatangan kanto iti bestida. Tay atidog a bestida. Tay agpatingga iti dapan ti kaatidog na. Anya? Ah, manjak! Padoy ti kasta. Sana ka na erwam. Anjali, siya ti boss iti daytoy apagtaangan. No anya ti imbagak, isula ang ti matungpal. Di naksukiran no kayat mo anasayat ka kanya. Ni tatang kinag-text. Anaya, anak. Kumusta kan? Ay nawaw. Ala, pati text. Adda ay nawaw na. Ay, unay lakit din ni tatang. Ituloy ko abasaan ti text ni tatang. Kailiw kan ama kabanding anak ko. Ngam jakpay la makaawit ita a day of ko. Taawan kadwak ababaunan. Iso a jakpay la agawid. When ay nawaw. Ni tatang at alaga nakalala ilo. Replyan ka. Ay, talaga apat-pat ganak ti amak. Iso amasapul aso balitak mati kinadungo na kanya. Close your eyes, give me your hand, darling. Ha? Naglaing at talaga nga agkanta ti anak ni Tata Malyong. Nagpintas pa'y. Ay, kaya't ko ang makita iti personal. Ngum saan mat akayat ni mama arumwarak dito'y balay. Kaano nga ta ang makita ti anak ni Tata Malyong? Siguro, nagpintas iti personal ni Anaya. Imbag lagi din. Paimpasa ni Tata Malyong to'y video ti anak na. Dito'y cellphone ko. Nagmayat abuy-buyaan. Kandang-danggan ti panagkankantana. Siguro, nagsimpot tayo to'y. Monray, Ni mama, idulin ko to'y cellphone ko. oh, anya jay inlamang mo, Monray. To'y cellphone ko, mama. Apay, adda ilumlamang mo dita. Ay, ikwa. Umay ka man, adda ipaaramid ko kan ka. Ha? Darasam, sumurot ka ijay silid ko, takababain no dito ita. Surutan na, Monray. Ay, uwan, mama. Ni, anya nga ta, ti ipaaramid ni mama kanya. Monray, isuro na nga aging list. Ha? Masadot ni Anjali amang isuro kanyak. Iso asikan, Monray. Ibagbaga nga agiskwela akano, ang jak kayat. Tangay adda kamot, disikan ti mangisuro kanyak. Ha? Saan kayon nga agungat no aging lisak, mama? Saanan? O ala, isuro nak Monray.
takasapulak daytoy. Ha? Pangaramatan nyo ay mama. Mabalin ka di, Munre. Sana tila damdamagam. Mama? Adumot kit din ti amok. Ngam ko na ni Angeli, wrong grammar ka no dagiti daddo mga English ko. Sige, mama. Agdamag kayo, tasong batak. Isurat yo, tapno saan nyo ang malipatan. Saanan? Napigsa ti memoryak. Imemoryak laangan. Sige, mama. Agdamag kayo. Ingles mo daytoy, ta i-post ko iti Facebook. O, daytoy Kamaudyanan na, makapasyarak matlaangan, iti sabali a pagilian, iti kabiitan a panawan. Finally, I can go and visit abroad the soonest possible time. Anya? Kasano? Isurat mo madlangan dito yung cellphone ko, Monre. Ditoy. I-save mo to, Ay, sige, mama. Antay ta, mama. Daytoy pay. Mapan kayo ije abroad, mama? Ay kunakmat adi ka damag-adamag. Dagiti lang damag tisong batam. Naawatam? Mama? Daytoy pay. Saan tayo asayangan ti gundaway kan aldaw a panagpasyar. Kabayatan nga adda ti mausar a kwarta. Don't waste our time. As long as we have the money. Mabalinmat nga ibagam, mama. We can go everywhere we want. Oh. Sige. Isurat mo dita cellphone ko. I-type mo ditan. Agtor kayo iti abroad, mami? Wen, Angeli? Ay, umayak mo't, mami. Ay, saanan? Awan kadwada dito yung mansyon no ikuyog ka. Saur kayo, mami. Ni Rocco, ti ikuyog ko. Paiso ti mangi-drive kanyak. Anya? Abroad ti papanan nyo. Saan nga ijay probinsya? Imanehuan na kayo ni Mang Rocco? Ha? Anya jay imbagak. Ni Mang Rocco ti mangi-drive kada kayo. Kunayo, mami. Kwa. Nairuwama kon iti kasta nga ibagbagak. Kayat ko asawan, tapno adda alalay ko. Napatpatag tayo di Rocco ngam siyak nga anak yo. Angeli? Makadlawa kon, mami. Ha? Unay kalakit din aya, iha. Sabalin ti madbadlaw ko. Aklo na nyo man wano saan. Talaga napatpatag tayo di Rocco ngam siyak nga anak yo. Ay na, iha. Unay kalakit din aya. Di mo ka di pagimimunan ni Rocco. Tadakkel ti akman na dito mansyon. Driver bodyguard ta ni Rocco, iha. Ikan kalangan iti kwartam. Ta dito ikan Pilipinas nga agtur. Nayo na nyo nga ron ti itadyo kanyak, ha? No mano ti gastusan yung agtor, isumat ti itadyo ak kwarta kanya. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di nakasarsarita. At ka di basol ko, ma'am. Panawan nak dito'y kunak. Maysa, Anyat basol ko kunak, ma'am. Ibagam ko, ma'am. Tapno makapagkidawa kiti pamakawan no anyaman dayta. basol mo ti kinasipsip mo ka ni mami. Sip-sip. Ne, saan mo't Panawan nak dito'y.
Jak pagan ano ti makisarita iti nagdaka sa tao. Ma'am Angeli, jak kaya taguran na. Ibagam na niya taramide. Tapno mapunas ti panagsaksakit tinakam mo kanya. Agpaiso? Maaramid mo nga ta, ti ibagakan ka? Uwan ma'am. Anya dayta. Ibagam. Nakasagana ka agtungpal no anyaman dayta. Di ka sumurot ka ni mami nga agtur ije balasiw taaw. Tapno siya ti ikuyog na. Ah, O anya? Maaramid mo dayta? uwan Dayta lagayam. Di kagdanag ma'am. Aramidak dayta. Sige, aramidam Mang Rocco. Saan nga iti sa ulaan? Angeli, agrobot ka. Tarumbar tayo, kadaro ko. No, ije probinsya ti papanan tayo, masadutak mami. Trabaho ni Mang Rocco ti agmaneho. No di nakabaulan ti agdrive, sukatan yon. Ako, asikasuan tayo dagiti papeles para iti panagturo tayo ijay balasiw taaw. Ha? Ikuyog dak, mami? Wen, apay, di mo kayat? Kwa? Kalat sa dayta pang nyo. Kunak man no, agbati ni Mang Rocco, mami? Oh, asino ti bodyguard ta, no agbati? Iso nga ikuyog ta, iha. Mami, saanan ang masapol dayta bodyguard? Awan kastay addalat tamot kadwa ta lalaki, iha. Kampanti ngamin ti panunot ko, no adda kadwa ta lalaki, iti sa di man napapananta. O di, ni tatamal yung ikuyog tayo, ni Mang Rocco ti agbati. Anyamot ti laban day jay amalyong ngay, no adda mangdangran kadata. Ayawan pisiton da akas lakuton, tanagkutong langarudan, nagbasit pay. Mami, awan ti mangdangran kada tayo. O di mo laam mo Kasanon, no adag panggap iti dakas kadata? Tasaan mo't amailibak ti kinalapsat, kan kinalapanata nga agina. Ang mga no adda manggundaway kadata. Oh, di adda mangisakit kadata, iha. Mami, Iso nga ikuyog tan ni Rocco. Iso, ti agbali na bodyguard ta. nga mami. No di mo kayat asumurot ni Rocco saan laeng. Oh, agbati ka nga rudan, Angeli. Anya? Ay, saan Sumurutak, mami. Ay nawaw, kitahim ti aramid dagiti amo ta, panyang. Mapanda iji abroad adida man la itugot ni Monray. Mala, saan na balay? Tadatamot akadwa ni Monre dito'y mansyon. Uwan mo't kay di ay. Ngam, unfair at talaga ter aramidin da. Talaga nga awan sir-sirbi ni Monray ti dito apagtayangat. Ay, malyong. Nagsakit tinagam ko. Tagtagibasitin da tiyaw awir ka. Ibagbagada nga wanam muna. Kasla nis-nis ti pagkikitaan dakin ko na. Alam, lamlamutin mo't lang ni Madam Ariela ti sasawan na. Malyong. Apay ko na, panyang. Apay, malyong. Wala, ta nagpasuro mo't kin ni Monray iti English. Ibagbaga na nga wan utag ni Monray. Nga mapay nga raw, nga iso ti pagpasuruan na. Alaman, anawaw. Apay, malyong. Nila ka di Monre ti mabalin a pagpasuruan ni Madam Ariela. Ni Ma'am Angelia. Ngam, sa dutmat ni Ma'am Angelia. Awan aanusan namang isuro iti inana. Anya? Nakaadalmat ni Ma'am Angelia. Pinagadal day desire. Nagturpo si ti kulihaw. Ngam, di naman na ipakat, tinadal na. Nagtrabaho idi ija abroad. Ngam, diya ka mo no anya ti trabaho na ijay iday. Tano agdamag akin ni Madam, agongat mat. Malyong. Sa idi adda ija abroad ni Ma'am Angelay, jay lamaki boy-boyfriend ter aramidan na ijay. Ma'am amwag ba't lada kita, babaen kin ni Madam. Tano agsarita da iti teleponaw, nagpigsa ti boses na. Ung-ungtan na ni Ma'am Angelay.
Kasta ka, day. Panyang, iminamot laing ni Ma'am Angela aropat kwarta. Jakmat ki di ichis-chismes na giti amot ha. Masaok laing. Saan mat siguro adakis na gibagay tagpaisaw? Saan aya? Kantap no ang mamay ti pamalpalat patam Malyong. Ngem itinatayin ni Sir Luis. Nagawid mo tayo. Dito'y matan ang nagnaad ni Ma'am Angela. Samad lang nagawid itinatayin ni Sir. Ay, agtrabaho tamanan. Tanaong puton ti 10 minutes a break ta. Aywan, nagbiit ang naglabas ti oras, Malyong. Why? Ay, idi si bibiyag ni Sir. 30 minutos ti break ka, itagsapakin malam. Ngam itatawanan ti barkadak nga amo kalalakay. Ha? Kinisayan ni Madam Ariela. Pinagbalinan at 10 minutes lang. Agtrabaho tan Panyang. Manang Angeli, agtur kayo kano iji abroad? Wan, umay ka kano ko na ni Mami. Ha? Agpaiso, Manang Angeli? Wan, iso nga isaganam ton dagiti kawas mo, ha? Ay, sige, Manang. Nasingpet ka manan kanyak, Manang? Sigod mo ta. Tay dakkel abag ti pagikam iti kawas mo, ha? Numabalin, alaam to amin ng akawas mo. Ikargam iti dakkel at traveling bag. Alaam amin a sapatos mo. Ay, uwan, Manang. Ay, apay ngay nga alaag amin. Wan tagbayag kayo iti abroad. Mano nga aldaw? Basta, mabayag kayo. Makabulan, wano 2 bulan. Kasta ka di? O ala, rugyamon ti mangyempake kadagiti kawas mo, ha? Ay, uwan, Manang. Ngamne, di mo ibagbagay ti sa bali, ha? Uray asino. Para laang kadataday toy, ha? Ha? Apay ngay, Manang? Wan tanumaamuan ti sa bali. Ang mga noagungat ni Mami, kat saan nakaapalubusan. Manang? Basta, secret talaang, ha? Para kadatalaan, wen? Uwan, Manang. Ala, rugyamon ti aging pake ti kawas mo. Malagip ko, Manang Angeli. Idi mapmapan ni Papa iji abroad. Ado ti asikasun na akasapulan para idi panagtur na iji abroad. Siyak ngay, anyamat ti kasapula. Ay na, saanan ang masapol dayta ita apanawan. Idilaang dayta. Ha? No kadagituyan apanawan, no adda kwartam, mabalinan. Basta adda ay dim. Adamot ay dim, saan ka di? Ay, uwan, Manang. Ado ti ID. Okay nga, Rod. Basta isaganam ti kwartam, tapag gatang mo iti plane ticket mo. Ha? Saan ani Mama ti mangbayad? Sika, Monray. Awan bibiyang ni Mama iti daytoy. Ay, mano ti plete, Manang? 50,000 pesos ko, ma. Ngam no sika, ta-abnormal ka, 20,000 pesos laangan. Anya? Basit laang day ta magsay ti kwartam. Adumat ti kwartam, saan ka di? Ay na, di ka nagbabawi. Basta sumurot ka kada kami iti panagturmi iti abroad. Tapno makapasyar ka mat. Tauray siya, bayadak mo ti plane ticket ko. Makanlaang ti ilibre ni Mami. Sige, Manang. Kat, kaano ti flight dagiti amo yo, Tatang? Ay nawaw. Dakpay amaw, anaya. Madaman sapay ti panangipagpagnada iti papilays. Para iti panagturda iti abroad. Agbayag da iti balasiw taaw, Tatang? Diyak mo anak ko eh. Sapay la ko mga raud takasta. Agbayag da ko ma. Tanong makarelax ma tila payag da taaw ang makangkangag iti sermon da kanyak. Day tati kanayon apagladingitak, Tatang. Kay kayat yung amin ti mabugbog kawan iti dakkel abalay. Di kay pailang amin pumanaw ichay. Tano makainana kayon. Wen anak ko eh. Dumting to kay de. Kaanon tupay ngay? Inton pinagaramidan da kayon iti dakas? Saan? Didak mabalin at ang ran. Pailaylayat da pailaeng. Natalimu daw dan. Tatang.
Basitak lagit kitain da. Ngam di damo ti kabalak. Saan daglapad padasinain. Tasampilak inano kaskasanaw. Tatang, jak kayat ama isagmak kayo. Ngam ad-adda ajak kayatan no maipasubo kayo nga agbason itipada yung atao. Ay nawaw anak ka. Saan abasaw timang dipensay ti bagay. Self-defense laeng anak ka. Kunak na yung bagam ka ni Mami adikan sumurot nga agtur iji abroad, Mang Rocco. Imbagak mat, Ma'am Angeli. Nga, ipilit na mata sa murot. Na imbagla ka na para bitbit iti bagayo ka ni Madam. Ulbod, awan gaya matakdaram asaom. Saan man? Madamat matakdara ka sa ma'am. Tsak lang amin kahit alabsingen ni Madam Ariel. Nadagsil ti bagayo. Apay, ma'am. Kaya't mga rod asika ti para bitbit ni Mama. Alam? Laglagi pa nadagsen ti bagayo. Ala, wanan. Husto nga rudan. Sumanao ka manan. Agi barbas ka man. Nagalas ta itsuran. Kas kalapusit iti kastalangam. Ni Ma'am Angeli, man. Anya apusit mo't niya ibagbag. Saan mo't ama? Katuan mat. Apay ti kunam. Bagay mo no ada barbas kan iming mo. Apay, Ma'am Angeli. Mas kay kaya't mo kaditawan barbas kan iming. Talaga nagbastos ti panagsasao man yan. Rocco! Ah, Anjani! Anya launay ay ati pagsarsaritaan nyo dita. Rocco! Nagado at trabahong ijay garahe. Ngam apay nga daka dita. Uwan, Madam! Umayad! Sige, Angeli. Panawan ka pa eh. Bastos a driver. At dayta, naisagana kong dagiti kawas ko. Ado akawas kan sapatos, ti inkargak dito'y traveling bag. Ha? Ay, asino dayta? Jack Monray. Ay nawaw. Ay, mabitlaan, tatamalyong. Ay, Barak. Umayat agdalos dito silid mo. Ay, sige tata, sumrak kayon. Tulungan kayong agdalos. Ay, sana, kabailak. Siyak na ha? Anya bagdag ito'y. Nagdadakal. Kwa? Anya ti karga dagito'y abag, Monray. Kwa? Kawis ko tata? Apay. Pangipanam. Kwa? Jay, kwa? Monray. Amamukan. At ilimlimod mo niya. Jay... Monray. Agkakampita sanaya. Di matimbagakin ka, adi ka gisikreto kanya. Ibagam amin na mapaspasamakin ka. Kanti amin na planaw. Tatamalyong? Apay, sa dino ti papanam, Monray. Jay abroad, tatamalyong? Anya? Itugot na ka ni mamam? Saan nga amo ni mama? Ni Manang Angeli tinang ibaga kanyak, tata? Anya? Sorry Manang Angeli, kunam asikret talaang, ngam na ibaga akon kini tatamalyong. Monray, napaulimag ka matay. Anya pa'y timbaganakin ka? Ada ka di bayadam? Amangan noong tanak ni Manang Angeli, no ibaga kada kayo, tata. Monray, di mo't ada saritaan ta. Ano anya ti sikreto ti Maysa? Masapo lamamuan ti Maysa. Saan ka, Jay? Tata? Anya timbagana. Apay asaan niya mo ni Madam Ariela ti may papaniti dayta? Kunana, agim pakiakano, ta sumurutak nga aktor. Bayadak ti plane ticket ko. Anya? Dayamat kasta? Ay, isaat. Di ka mangtit iti kwarta. Itugot da ka ngagpaiso. Ngam pagbayadin da ka mat iti playtime. Di ka mangtit iti kwarta, Monray. Ha? No kaya't da ka nga ikuyaw, bayadan da di plane ticket mo. Tata? Siya kitong palam, Wayne. Laglagi pamti ka na yun nga ibagaday di papamkin ka.
Awan ti sa balay, apang ibagaam iti parikot mo, no di siyaklaan. Siyaklaan, ti pangital kami iti amin na plano, munray. Uwan, Tata Malyong. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, Monray, ayan tay kwartam, tay naggumatangan iti plane ticket mo. Ha? Alan, darasam ta mga numaibusan ka iti ticket. Saan kan ang makasurot? Sige ka. Manang, saan ka di makisayan ti 20,000 pesos? Ang mga numabalin ti 1,000 pesos laang. Sumurot ka? Wano saan? 50,000 ko mga rod. Ngam nagdakkel ti discount mo, ta abnormal ka. Iso at 20k laangan. Nalakaday ton amon, Ray. Iso ayag mong ti kwartam. Taigataan kan iti plane ticket mo. Kan may sa, Hong Kong di papanan tayo. Adayo unay day jay. Nangina ti plete. Kung ani papa idi kanya, ijay Hong Kong ti maysa kadagiti kaasit ga na pagilian dito Pilipinas? Patpatya matitito. Kung kunana laang matkan ka ah. Uray sa anak ko na sumurot nga aktor, Manang Angeli? Anya? Apay ngay. Sayang ti aramatak a kwarta, Manang. Ay sus, italaang mat. Kakaiso na ang makapasyar ka. Da kayo latan, Manang. Ulbod. Ha? Tumurot ka. Ngam ita, nagbabawi ka. Ulbod. Awan ti matakdaram asaom. Mangilawlawan ka. Sorry, Manang Angeli. Sorry. Ha? Mangilawlawan ka. Ngam sige. Ore awan kwartam. Sumurot ka. Tasyak timang bayad iti plane ticket mo. Ha? At paiso, Manang Angeli? Wan, basta isaganam amin akasapulam. Uwan, Manang. Oy, Monray. Anya launa di pagsarsaritaan nyo ka ni Ma'am Angeli. Kwa, Manong Rocco. Di mo man as-aset gan ni Angeli. Ha? Apay ngay? Nasakit tinagam ko. Tamay turod natin makisaritagan ka. E din to siya, katkaslam masinsinit ka na yung tunggalasit ka. Kanayon nakaliklikan. Isumat yung mas asidag kanyak, Mang Rocco. No asit gan na ka, panawa madagos. Ne? Apay ngay? Katkabsat ko mat. Basta liklikam, no kas di nga asit gan na ka. Nawatam. Uwan, Mang Rocco. Naawata. Mayat! Mawagwag ti bagik no kasto yung agsalaak. O sige, Angeli, Rocco, ipapas tayo ti agsala, tapno ma-exercise tayo. Mami, nakasta ka na yung ti aramidam. Maksayan ti kinalukmag mo. Wen, ambok na ita. Iso aka na yun na konti ag nightlife. Kakaiso na nga ado ti kwarta. Ipapas ko ti ag-relax. Tadamat kwarta. Alayin kayo nga ginangagsala, Madam Mariela. Siyak, ti imalaan ni Angeli. Iso analaing nga agsala, Rocco. Talaga nga rin like mother, like daughter, Madam. Ingkag tugawan, Mang Rocco. Bye-bye ang kaming ka ni Mami ditoy. Tada kami ti ag-partner ng agsala. Di ka pasalsali ditoy. Bye-bye am kadila ni Rocco, Angeli. Bye-am nga agsala. Tapno makarelax ma. Nabanog ako, Mami. Inak tugawan. Ma'am Angeli. Bye-bye amon ni Angeli. Hada talatan ti agsala, Rocco. Danggayan na. Kayat ko amawat-wat ti bagbagik. Come on, Rocco. Let's enjoy. Uray di kan sa mapanan mo, Ray. Adda kami matakadwam dito mansyon. Isurot dak kano da mga aktor, nanapanyang. Naimbag man, tanapanunot matla ni mamaam ti mangikuyog kan ka.
Ni Manang Angeli tinangibaga, nana. Ha? Saan ani, mamam? Saan, nana? Ay, sige. Agan-anad ka nga ron, baro, kwen. Wen, nana. Insaganak amin ang abalunat nga agtor. Apay adinak inayaban. Ta tinulungan ka kumaan ng isagana kadagiti kagawaam. Saanan? Kabailakmet, nana? Nalpasan, Good. Naasikasom amin na kasapula mon. Dagiti requirements mong agtor ti kayat ko asawan. Dama makanon ti makaam mo iti amin, nana Panyang? Anya, nikat kasano nga ro dagiti pirmaam. Ta sigurado, ado dagiti pirmaam a papeles para iti dayta. Kunamat ni Manang Angeli, nga isuda kanon ti makaam mo amang pirma? Anya, Excited ako, nana Panyang. ni, Uray gayam na uyong ni mama. Kaya't naklata ang makadwa nga agtur, iti sabali a pagilyan. O anya, nakasagana kan mon, Ray? Wen Manang Angeli, naisagana kon dagiti kawis ko. Dagiti sapatos mo ngay. Naisagana kon Manang. Ay na, sigurado mag-enjoy ka iti papanan tayo. Basta ti kagtaktagari ha. Di mo ipadlaw nga imbagakan ka. Tati kayat ni Mami, sorpresaan na ka, adi na imbagbagakan ka. Ay, labnak gayam ni mama Kaya't nakasurpresaan. Ay na, ag-enjoy ka lakit di mon, Ray. Ipapas mo to ti agpasyar. Happy akta kadwa kayo kin ni mamang agpasyar, Manang. Iso nga agsagana ka. Ta anytime, ag-flight tayon, mon, Ray. Tatamalyong, mabalintag ki daw iti favor kada kayo? Anya day tamon, Ray? Amangan no at dapay sa bali a video ti anak mo, iti cellphone mo. Ha? Ay, Nagmayat nga minadangdanggan ti boses na. Naglamuyot ti boses na. awan metan mon, Ray? Saan nga min ana isem nga agvid-video ti anak kao? Dayjay lain tinaala ka video na. Ha? Kasta ka di? Kaano nga awagam ni Anaya nga anak mo? Inawaga ko na, idi kalman, mon, Ray. Ngam, apay ka de? Awan? Kaya't ko la kumaadanggan ti boses na Ha? Do kayat mo akit di awagak itan. Ta sigurado anak kariingan dayjay. Ha? Talaga, tata? Wen, mon, Ray. Awagak, tagsarita kayo. Wen? Ala? Kababain samay? Anya ka babay? Saan? Mala, umay ka. Saan aditaw? Mapantay ijay silidmikin ni Panyang. Ijay, ti pangawagan tay tiyanak ka. Hala, umay kan mon, Ray. Ni Tatang. Hello, Tatang? Hello, kumusta ka, anak ka? Nasaya at matlat ta, Tatang. Da kayo nga'y, kaano kayo nga agawid? Yung day off ko, anak ka. Ay, wen, kaya't nakakasarita ni mon, Ray. Kasarita man, piit, anak ka. Ha? Yawat kong kinukuha na ti cellphone ko, ay mon, Ray. Ha? Apay ka no, Tatang? Hello? Anaya? Ha? Hello, Munri. Kumusta ka? Mayat Anaya? Si Kangay? Nasaya at latamot Okay. Anya ti madamag, Munri. Kwa? Hello, Munri. Hello. Ada ka kadipay iti bangir alinya? Hello. Sige. Isubli ko ti cellphone ni Tata Malyong. Bye, Anaya. Take care. Ha? Hello, Anaya. Awanin. Mapain ka nun ni mon, Ray. Gusto nga inyawat ng ti cellphone kanya. Anya? Sige, anak ka. At dapat ramiday. Panagluluto man ay. Stay out nga minan ni Panyang.
So asak ti para luto iti pangrabyan dagiti amaw ken. Bay anak ko! Bye, Tatang! Mapankan iti silid mamon re. Irabiin, inka maturugan. Sa anak pa'y makaturog, Tata Malyong. Agis istoryata pa'y. Anya nga ro ti pag-istoryahan tang ay baraw. Kwa? Kas lamang mangag ko pa'y ti boses ni Anaya, Tata. Ay, Apaya kas jay, Tata? payakas yung, munray. Ay, nawaw. Ha? Apaya saan kayo nga agkabkaboses kini Anaya, Tata Malyong? Siyempre, lalaki ak. Babae siya anak ko. Ag dumati boses miya. Naglamuyot ngamin ti boses ni Anaya. Kahit oras siyak, may. Nalamuyot mo lang ti boses ka. Makatitilang lang nalamuyot mo rin. Tata, kayat ko makita iti personal ni Anaya nga anak mo? Bayam. Yamam mo kanta mo rin. Aging ka ita. Kas lamang mangag ko pailaan ti boses ti anak mo, Tata? Sigurado. Ag siningid kayo adagos nagkita kayo mo rin. Ngayon, imala kanya ka na singpait. Imala mo't la kanyak aman nakigayam. Managawat, kain na pa kumbaba. Managayat ka na lailaw. Aminin. Madlaw nga ro di ti panagsasauna. Anasingpet ti anak yo, Tata Malyong. Siyak siguro, ti kagasyatan nga ama dito rabaw ti dagamunre. Ngayon, naagdaanak iti nakasing-singpat. Kan siyempre, napintas kan kumakanta nga anak. Nagasat mo't ni Anaya. Takasken ka ti amana. Ngamin, nakasingsingput ka, Tata Malyong. Naimbag pa'y ni Anaya. Tada pa'y amana. Ngam siya. Awanan ni Papa. Ay na, di ka kadi aglidliday, Monray. Agdaak mo't amang ipatpatagkan ka, imbilang kan, asa nasabsabali kanya. Tata Malyong? Di tan pagsaritaan ni Papam, tapno saan kang agliday, wen? Ay, baliwan ta ti tupikaw. Ni Anaya ti pagsaritaan ta, Monray. Mama, thank you ha. Anya mo ti pagyamyamanam, sika samsamantong. Basta, thank you Mama. Nakasingsingpat ka kanya. Ha? Sinurpresa nak Mama. Anya asinurpresa nga ibagbagam. Basta Mama, kayat ko ti ag-thank you kan ka. Tanapatagak latagayam kan ka. Ay, hoy, Monre Di nakman pagbabagtitan. No awan ti maaramid mo. Sana siya ti pagdiskitaram a pagbabagtitan. Panawan nak ditoy. Panawan nak ditoy, kunak. Owan Mama. Oh, Malyong. Agbantay kayo anaimbag dito'y mansyon. No adama po ka, no madadael ditoy. Da kayo, ti agsugba. Wen, madam, agan anad kayaw. Oh, thank you, Lakay Malyong. Ipapasman kit ti agpasyar. Kakaysuna nga adda kwartak. Ni Monray, madam, pakikita yo Mama, mapantayo ka nun kung ni Manang Angeli. Excited ako nga aktor. Papanam, Monray? Ha? Saan ka di nga itugot dak, Mama? Nagkunakan ka. Agraraman? Ha? Agraraman ka talaga. Pagbabagtitan nakmanan ako nak. O sige. Mapan kamin, Malyong. Ulita ka? No adda mapukaw kan madadaal dito'y balay ko, sikat agsungbat lakay Malyong. Ta sikat itinalag ko nga agbantay dito'y balay.
Naawatam! Ay, wen madam, naawata. Rocco! Anjali! Darasan nyo! Mapantayon! Apay ngay? Kuna ni Manang Angeli asumurutak? Ngam, saan matgaya? Oh, Monray! Mapantayon Anya pa'y lagkukuam. Ne, apay nagluluwa ka? Kuna masumurutak? Ngam saan matgaya, Manang Angeli? Piman kamot, Monray. Kapasi kamot. Sana bani, tadamot pagturam ditoy. Agtur ka ijay hardin. Babush! Be! Gumgunam! Day tati magganam ti imot akaskan ka! Mapanay! Tata Malyo? Apay ngay, pinanawan dakmatan. Kung nagtumot niya minkin ka, aluklukon na kada dyan, Ma'am Angela, Monray. Tata Malyo, pinanawan dakon. Imbati dakdamamakan manang ko. Paypayamitan. Amom to na maminsan, wen? No adda ibaga da dyan, Ma'am Angela ka, di ka unay agtaltalat, wen? Tata Malyo, Malalala, di ka nagsangit, barok. Mala, umay kan. Ta isublitan dagiti kawis mo iti silid mo. Kalpasan na, agluton to ni panyang iti pagsasangwan tayaw. Bayat ti biyag tayo itan dito mansyaw. Tawanan dagiti manguyuyong kan ka, Monray. ulbot ni Manang Angeli. Ano? Mala, amom to no maminsan, barok. Saan ka basta agtalagkan kwa na? Di ka basta mamatilat tanitan, yaman niya baganakin ka, Monray. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sika talaga, Angeli. Kunaklakit din no pagbabagti tanak mananday dya Monray. Ginudtay mo matgayam, iha. Nagmayat ngamin aluklok ko na asam-saman tungkat. Nagmayat nga uto-utuan. Nakigtutak paikit di itayan. Takalat mo't nga inruar nantay dua at traveling bag na. Ay, makaparagsa ka talaga. Nagmayat, ayalis-alis ti alipuspos na iya abala. Wen nga ro, Ma'am Angeli. Hoy, Mang Rocco, di ka man makibibiyang ditoy. Ah. No anya ti saritaan mi kan ni Mami, di ka makisalsaling bat. Nawata? Sorry, Ma'am Angeli. No anya ti saritaan dagiti amom, di ka makibibiyang. Aguli magkalaang. Tapos ko na talaga ti panagrup-rupam. Kunamlan kamang kamutan ti pamilyami. Angeli, anya ka kadi. Respetuam ni Rocco. Tanabayagan nga agpapaay kada tayo. Makapasurong ngamin dahi abarbasan. Mabwisit akmanan. Di yu pa'y lang amin sukatan dahi driver. Man nakibiyang. Angeli, aguli magkawan no saan? Saan kumamot akastaa? Dakkel ti maitultulong ni Rocco kadata. Iso a respetuam kumamot. Saan nakasta? Wisit kit di. Anyat ko nam? Awan! Awan, Mami! Monray! Monray, umay kanta mangan tayon. Nakaluto kami kini Tatam Amalyaw. Kailiw kunda mama. Ha? Sandak nga intugot iti na pananda. Mailiw akon kadakwada. Uray na uyong ni Ma'am Ariela kan ka. Kailiw mo lata, Monray. Uwan tamamaklat nana. Pinanawan da kon. Imbati dak, nana panyang. Agsublida matlaeng, Monray. Mapandala agpasyar. Saan nakadi akay kayat ni mama? Nana panyang. Apay nga intugot na ni Manang Angeli. Ngam siya, imbati na.
Ay, saan man ha? Kay kayat na ka ni mamam. Amang ano intong sumaruno, si kamot ti ipasyar ni Madam Ariela iti abroad. Kas tanga-tangag pa iso, nana. Wen, iso di ka glidliday. Mala, umay kakiting. Inta mangalan. Lumami isan tinaidasar amakan. Ay, sos! Nag-ring ti cellphone ko na imbitin ko iti poon ti bayabas. Inak kita no asinaw tumaw-awan. Nirukaw akanak ka? Hello, Rukaw, kanakan! Hello, ulit ang balik ko. Yak pala makaawit dito probinsya. Tagtor kami di abroad. Ay! Imbag man, kanakan? Asinaw, ti kaduam. As usual ulit Ay! Talaga bilibakin ka, kanakan? Superhero ka talaga. Oo, na orasyo. Ingay to pa siya ti balay ko, ulit Wen, kanakan? Saan ang problema dayta? So pataktulangan ti pagpliti yo. Saan ang problema dayta? Kunakmay, manumit na ti pliti ngay. Baybayamon, kanakan. Tagbayad at tulitag. Mag-imbabayin kay manakunakon. Malakit makaamu ka. Nang runakit, awan man kwarta ka. Ikan to nagsubli ako, litag. Ano ti kasapula maya? Ay! Agpaisaw? Saan ka ba't kanya pilpilitan? Ngamno ikanak, ay kit makaamu ka, Rukaw. Ikan to nagsubli ako, litag. Sige nga, Rudan. Bye. Bye, kanakan! Ay! At taman kwarta ka, nukas ka sanaw. Si Kana, ti kaanakan ti mangalap. Nakabanit iti dakkel nga ikan, si kaanaka ko naman. Saan ka di adata ti rumbang ang kadwa iti maysa asilid dito'y hotel? Ha? Apay ani manan mang roko ti kaya tiyo akadwa? Oh, mabutengak, Anjali. Amang ano adamang gundaway kanyak. Anya? Kat adda ako ta kadwayo. Kan asino kumamot ti manggundaway kada kayo ditoy, kat gwardyado to'y hotel nga ayan tayo. Ay kat, di mo laam mo Anjali. Nasiputak ngamin ti guard itay. Sabali ti kita na kanyak. Ha? Ha! Awan ti panagtalik ko iti dayjay agwardya. Kandag iti empleyado alalaki ditoy. Kita-kita andak iti up and down. Iso mabutangak. Ang mga no adada ka sa plano da kontra kanya. Ay na mami, atap yu laang dayta. Asino kumamot ti manggundaway kada kayo ngay? Anya kamatan, Anjali. Kaslatagibas sitem ti tsurak Ha? Ay, saan mo takasta, mami? Ha? Saan agaputan na lukmaga? Kat awanan ti agpanggap kanya kiti dakahas. Uray kastoy analukmagak, Anjali. O, napigsalat ta ti karisma. Ala, makamo kayon. Husto nga, Roden. Saan kayo man na nagumura? Ha? Di na kontra-kontraan, Anjali. Tano masurunak, pagawidan ka ijay Pilipinas, adina oras. Ala, lipatan yung timbagak. Kasi awanan timbagak, mami. Anong sakpay lasalaan ti ugali ni mami? Tawa na nakita. Nujak pakibagayan. Awan pangalaak iti kwarta. Ray, parap. Malmalday ka man ay. Apay nga amom amalmaldayak, tatamalyong. Wen siyak pa iti ko naam. Kabisado kong ti style mo, barok. Basta day takan tatikit kita amok, analiday ka. Kaano nga tanga agawid da mama, tatamalyong. Tsaka mo, tadi damat imbaga. Tano agdamagak, agungat ni madam.
Isuadi mon panunutin da mamam. Tapno saan ka nga kliday. Kaya't mao, tayo tapasyarin ni Anaya nga anak ka. Ha? At paiso, tata? Wen, tapno makapagamam mo kayo iti personal. Saan ka di akayat mo makita iti personal ni Anaya? Nabayagan tata. Sige. Taagawid tanto ije balay may. Tapno makita mo't ti balay may. Gundawayan tatikawan da madam. Mapantangaro din tata. Isaan pa nga ita Ta nagpakada ni Nana Mapanyang. Awan agbantay dito yung mansyon, Monrey. Nagawid ka di manan ni Nana Panyang? Wen, tamapan na kano pa kanandag iti dingwan na ije balay na. Kasta ka di? Iso asaan pa nga ita? Wen, Monrey? Intun bigaten. Tapag iswa di off ka. Ken mapantanto pa'y iti tanam day di papam. Kayat mau? Kayat ko tata. Ken mapantanto pa'y makimisa. Kayat mau? Tata. Kayat ko. Amangan no agungat ni mama. Ay saan? Kasano ko mga agungayat kat awan mat ditaw. Ha? Kayat ko nga gragsak ka, Monrey. Kasapulang mat agrelax itirwar Tiag pasyal. Kanti makipula-pul iti sa bali ataw. Tata? Maasyanakin ka ba raw? Iso sorry lang yan kini mamam. Nulabsingag tibilin na di ka palubusan na rumwal. Kaya't kumat amarelax ti panunot mo abaraw. Agyaman Tata Malyong. Talaga nagsingpet ka. Kasta ti kinapatag mo kanyak, Monrey. I love you so much, Barok. Ay nawaw. I love you too, Tata Malyong. Kasta, saan ka pa nga agawid ita, Panyang? Saan pa'y malyong? Maturog ak ita diti mansyon. Apag isong araw, sakman mo't ti agawid? Angam, ikuyog ko ni Monrey. Anya, Ipasyar ko iji balay may. Kalpasan na, mapan kami iji tanam day di Sir Louis itaw. Angam ne, aganad kayo. Bantayam ana imbag ni Monrey. Di ka kadi matanagan, Panyang. Ay namalyong, bilinam ni Monrey. Amangan may baganan to kan ni Madam Ariel at irurwariyo. Saan akasta ni Monrey, Panyang? Mabiling day jay. Nang rona no siyak timang bilin kan kwa na. Ala, basta gananad kayo nga ron. Dito iti balay may, Monrey. Ay na, basit laeng abong galo to'y balay may baraw. Ala, umay ka, taagtuktukak Nakapadlak matiri daw. Ay wanay, titan na sambot niya Anaya. Napanan nagtrabaho baraw. Ay, sayang. Hangam di ka madanagan. Surutin ta iyaayan ti trabaho na. Ha? Ala, umay ka. Tasumrek ta pa di ta balay may. Tapno makita mo ti unig ti balay may. Sige, Tata Malyong. Kaskid daw yung kakabsat, may samanan a love song ti ipay ko kada kayo amin. Isagot ko da ito ang kanta kadagiti lovers nga adda ita ditoy. I must be dreaming. Umay ka, Monrey. Ano? Nay, madaman nga kan-kanta tanak ka. Dara siya ma. Surutan na. Tayo asidag ti stage ti pagtugawan ta, Monrey.
Oh, ditoy. Dito ti pagtugawan ta, Munray. Ha? Ay, nawaw. Ayan na nga. Ay, Munray. Ayan mo nga. Ay, nawaw. Ay, napukaw sa mo tinjaw awir ka. Ay, ito dyan kayam. Ay, Munray. Ay, Barok. Umay ka na. Ay, nawaw. Nagpintas ni Anaya, tata. Ay, nawaw. Ay, talaga napintas. Alan, umay kan. Umasidig ta iti ayan ti pagkankantaan na. Tapos makita man na yung bagtiro pati anak ko. Ala, umay ka kiti. Kinalaat at tatang. Apay adiyo imbagbaga tiyo umayo. Ay, nawaw. Sorpresa nga ro anak ko. Ay, wan. Kaduak ni Munray. Yam amok ti anak ti amaw. Ay, Munray. Iso ni Anayang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay ajak makontak nila kay Malyong Panyang. Ekwa, ay, amang ano nalubat ni cellphone na, madam. Ha! Adan samot aramidan yon a milagro di ta mansyon ko, Panyang. Ande, awan ba't, madam? Kan oray ni Monray, naka-off ti cellphone na. Imposible nakaturugan. Ay, ekwa, Ayabam ni Malyong takasaritak. Ited mo ta cellphone mo, Panyang. ma'am, itay pa'y asimragin ni Silenbi. Amang ano nakaturugan. Riigam Dorbab. Darasam, kayat ko ang makasarita. Awan, pamidlaan nga ron, madam. Darasam, baliwak ti umawag inton madamdama. Nakaturugan ni Malyong, madam. Jack Marieng. Anya, nagkapoy ka man Panyang. Buya kami tinalamis adanong tirupa na. Tapno makaring. Ha? Wano saan? May nabunot adanong tikibuyak mo. Tapno malamawan tirupa na. Ni, Aramidang tiimbagak Panyang. Digag patay-patay dita. Tanapatin tiimbagak kan ni Malyong. sige, madam. Riingak manan. Ikari... Darasam! Hello, ma'am. Inidupnan. Oh, kasano nga taday to yan? Ay, tinasayaat. Siyak man ti mangawag ka ni Malyo. Ala, apay nga ta ajak makaturog. Ay, pampanunutak lata ni Anaya. Apay nga ta naragsakak. Ay, nakitak madlaan nga ni ti personal ti anak ni Tata Malyong. Ha? Bumangonak man, tagtugawak pailaan. Munray! Munray, ano? Papaya bumanangon ka. Saan ka kaya makaturaw? May kawa ka? Saan una na po school ti kutsaw na pag-iddaab? Ay, pasensya ka nuwan. Ala, sana kasta tata? Kwa? Jak makaturog. Naragsakak ngamin. Kanya nga iti pakaragsakan ba raw? Kwa? Basta? Ay, mabitlag ka masidigag yung gahap. Amaw, no apay Munray. Kaputan na karuwar kay di mansyon. Nakaliwaksay ka, san kaya? Ha? Bayang tentun bigat. Hintay agpasyal. Iso amaturok kanwan. Tapno masapa tayo abumangaw. Kahit masapa tayo matlarumwa. Uwan tata, agdakon.
Agsubliak to ba't tiniti pagidak? Maturog akan. Mala, maturog kan, Wan. Good night, Monray. Ay, uwan tata, Ay, maturog ako no madamdama. Nagmayat kit ko man, no ditoyin di pagnaadak, tamakit-kitak akanayon ni Anaya. Nakasingsingpat kanyak ni Anaya. Nakaturog na tan ni Anaya. Tata Malyong? Ay, nawaw. Adak pala dito yung abay mo. Abay mo, Monray. Nakaturog na tan ni Anaya? Nakaturugan na. Iso maturog ka matan. Wan? Makaturturog akong barok. Nagsubli ako nito pagitindak. Ay, sige tata. Pa'y makaturog. Agpampanunot akpay biit, tata. Hello? Hello? Di ka di marino na ikaw? Wayne, asino na itaw? Ibalikaw, baka makatalag na ikaw. Oh, balikaw, sika magayam. Kumusta ka ngay paray? Siya, di binili ni Madam Ariela, amang kumusta ka na kayaw akatalag. Kumusta di ka? Awan ba nila ka na iti problema? Ay, awan mat, pare. Ay, di nag-awagan iti paray. Tasaan ka nga kumparay, lukaw. Balikaw, kunamlatan kanya. Ano saan? Sir, kunam kiti pa ya. Tanapay-payagang akatalag, lumsi ka. Kita ang titrabaho nita, ikagpatay-patay. Ay, wan, paray. Balikaw. Balikaw, kunak kuma. Doon ka problema, awagan na. Siya, timang sulba. Wan, balikaw. Sige, kaya lang. Bye. Bye. Ay, talaga asab-sabal ito ugali da dya balikaw. Agpada da iti kanakan na natangsin. Kasanaw, napigsada nga min ka ni Ma'am Ariela. Agulit nagdala nga agpaisaw. Sige, kuyugan kayong agpasyar itatatang. Munray. Kay kayat min saan ka day, Monray? Uuwin tata Malyong. Angam, amangan no adda aramidam, Anaya? Awan, nakaturog ak matan. Uston day di aturog ko. Total, rest day kita. Awan trabaho no malam. Kasta ka di? Agtur tayo man kide. No nagtur da mama, medya brown. Agtur tayo man dito Ti unain tayo apapanan, kat itayan ti tanim day di papam, barok. Sige tata Malyong, gumatang tayo iti sabong. Adda kwartak ditoy. Saanin? Di ka gastaws. At da kwarta mi kinanaya. Da kami taggastaws. Right? Di mo kiskisayan ti kwartam. Kwartam lang day, tamon right? Agtugaw tayo man pa'y dito'y parke. Tapag inanaan tayo, Monre. Tatang. Ay, uwan man anak ka. Ay, na. Ay, nasakit ti saka ka magmagna Ala, kasi ka mo't tata Malyong. Mabanbanog kan, gapo kanyak. Basta parakin ka. Kabailak, Monray. No number man ninti umawawag. Ni Madam Ariela lagi di day tao. Sungbatan yung tatang. Di kayo nga rod na tagari Hello? Konyeta! Abay nga ita na makontak ko ti cellphone mo, Malyong. Ay, nawaw! Ay, Madam! Pasensya! Nalubat! Amin ang cellphone nyo. Awan, di makontak ko. Ay, sorry, Madam! Sa dino, tirayan mo, ha? Kwa, Madam. Daag dito'y hardin. Hardin! Ha! Adda sumanao amang manggag ko. Hardin ko ng kitin. Ulbod ka na kay Malyong. Ay, nawaw! Ay, Madam! Dagitay aglabas na gidya at tao. Ulbod ka anakay. Di ko na malukunak. Ha? Ano ka?
Kung gundawayang manan kirumrumwar, taawanak. Kwa, jay... Awan pa'y timapastalkan ka na kayo. Dah! Madam! Hello! Madam! Hello! Ay, initip naman ay. Ay, Agong ungot ka din ni Mama, Tata Malyong? Wan, munray. Angambay ang agungat. Ito pagki di manan ti silpon ko sige. Mala, ituloy tayong tagpasyar. Talaga asaan na mapagtalkan dagijay abbabaunan. Apay manin aya, mami. Oh, Aging ka ditoy, kat itugtugot yu ti bad trip yu kadagijay abbabaunan. kasano? Di dagtungtong palitibilin. Amok, rimuar manan ni Malyong. Naanyat ko na, madam. Bao nagtulitag ko, tama pa ni Mansyon. Ha? Uwen anya? Naimbag ti ulitag mo, tama pagtalkan dayjay. No anya ti bilin ko. Agtong paladagos dayjay. Awagak ka di, madam. Asino man ang dayjay, mami? Ulitag ni Rocco. Nasingpet dayjay. Mapagtalkan abbabaunan. Anya? Anya kay Matan? Saan man atila papanan nyo di mansyon? Inton kwan, nakatumpong kayo iti babaunan nga agtatakaw. Saan mo't nga agtatakaw di ulitag ko, Angeli? Anyat amok ngay? Nasingpet ti ulitag ko. Mapagtalkan ni ulitag ko abali ko. Makitam? Nagan na laangan kat madlaw asaan ang mapagtalkan? Bali ko, kasla bulilikom. Angeli, aday ta ka manan ako nak. Saan mo pala nakikita jay tao ngam tagibas si temanan? Mami, Amok ti araramidak. Iso adi ka manan agpakalaing. Balay ko day jay, Angeli. Iso nga adamin kanyak ti karbengan. No asino dagiti alak ababaunan iti day jay amansyon. Naawatam. Kasladyak kayatin ti agawid, Anaya? Anya? Allah, saan ang mabalin? Sapulan na ka ni mamam. Anaya? O, apay mo nre. Adda ka di ibagam? Kwa? Awan? Kasladyak pa'y lang amin patyan, asikati kasangsangok ita? Anya? Ni, taapay man. Idol ka ngamin. Ah? Kanayon ko abuyaan ti video nga impasa ni Tata Malyong iti cellphone ko. Naglaing ka ngagkanta. And most of all, nagpintas ka. Thank you, Monre. Uray si ka. Nagtaar ka mat. Kan nakasingsingpat ka. asino dayjay a tao, mami? Apay atilay babaon nyo amak mapan di mansyon. Ni bali ko nga rod. Ti ulitag ni Rocco. Saan nyo pa'y lang am-amo? Amok dayjayan. Nasingpet, mapagtalkan ken nagagat dayjay alakay. Iso ti imbalaan ni Rocco iti ugali. Jack amo kada kayo, mami. Sa bali at talagan ti madmadlaw ko. Madmadlaw mo nga. Awan. Awan, mami. Adda ang turturbel. Ay, damal yung mata dagitan. Inakitaan. Sa balimat, may samot alakay. Asino da ka day? Kan anyat masapul mo kabsat? Lukatam to'y gay, tasumra ka. Asino ka ka day? Siya, ni Balikaw. Ti ingungutan ni Madam Ariela, akatalag na ito'y probinsya. Ha? Lukatam ti gay, tanapanuga ka nagbiyahe. Ay, pasensya kan. Sa anak nga minabastag pastrak iti ure asino diti mansyon.
Nangruna ano jak mat am mo. Anya ka magtay! Na, Katalag na nga raw ni Madam Ariela! na, Basta ka nagwino sa! ay, Kaya't mo, di maipulong ka ni Madam Ariela! Ah! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.